Hello everyone, welcome back after a couple of months. Video ke with our ding pian lo la pen pini bangalang tumhan video kiminang wan pitu la puthot la si pini bang ke Meghalaya nartiang podin si kita mi pula sinang tum semenang lang tha cheng ben ki an la pen ini vlogs bang ke interesting pik la pen lang me pi la pen adim a please semelang me pian guys la sinang tum phan semenang peklang bon pola pen ke cheng pen ki jurang lang non ni tum dam bom lo la ke Meghalaya lo si dam bom lo la pen modim le rocks te menang lang non lang me piani la si skip ri non cheng ben kiran lang thon non hello day how guys yo arong ste me clean pikan la pen hem ste me lang me pikan guys on traveling ke dam lai bang gade interesting pics kan ste me apor chilong le te mai di ke dam por chilong le te si videos ste me wan no det lo yo guys sedem bang ada hello nang le atlo lapen lang me pik pian yo arlong lok lo pu pe thian da yo arlong ko dem side dilo yo purai pranga puan ta arlong lok lo arlong lok yo arlong garden lo Mona Lakes lo wala ka di historical place Mona Lakes stone